indak ni no kube hankanga na laqentere na ko bil laqentere e besu jukuntu indeno kunda raga debendi awol la yana mobe e ke wayni deben torante mo hankmanu maga inda dagan katu qasobana qasuhili miskinu nyime yo baka heri yana mbu woni kada islaminunga o ko munda o heri yana laqemu o amunda galli imamine parce que o torante ko kame karanga ko bi mun islam agondi asungu ki asabuda miskinu be torante ngani jagundani be torante ngani yana here yana na laqemu islam ni wor ya sawni fiqh nu motini ken kama be gari kenga aga na lahidu be kinime aga ndaro kharati mandi de aw oku jamanya na woni jagundanu nyi me kuni awa ke golli nyanga nyi o ko anga ho warnanya aywa o karawo doro yi sukinanga kama kinya kuma de yo kinya ga kon islam ma hum telemun tingini telemun tabu ado islam nun juku kinya dina ke sank sere khataw sere be ka dina sank ti ka halagal ngini la andafta kima sank islam ma hum juku ado telemun tabu kinya dina ke sank ka hangurniya mpo bunonte ke anta dabar ninjondi mpo suronte ke na bunondi antanya mingara nya antanya na kem pakat ngini o golinti ka nga khirnde nyime fil haqiqa anya islam ma gon tlem ta ko ni bismillah والمسيح أتي عدة الشهور عند الله يوم خلق السماوات وجنورهم في نار جهنم وهم صاغرون رهبان إذا مسيح تيجي كينغاني مريم دبكينغا إلى كين قتيجي كماني من دون الله الله تناي وما أمروا إقامي يا مرتكي توريد إنجيل دي إري يا مريا إما هبطو ما غانتا كماني كمان باني تونغو باتي تونغانتا ما غانتا كين كمان باني سنة ومكين كماني دا أما بكا هسو مغانديني إغلا كين بلا كهو adi kitabi gangonga la murnu ido hilla kapanu inkarinni alla dina keya alla noron ngani sharia keya ti la gampangunga alla qaballa mi ga timmandi inoro keya ay kahirnu nganda ken kodi yahudu nasara kani la muriyenga naslama o kay benkari alla ti o balla ken de yo timmandi har kinga malungi da والذي الله يعني كمان أرسل رسوله أري فارق ما هو لمنقي تكندا ينعا أراقي تون دينعا كودانا دينا سرقة سكندي دينا سكما أسوسو هم بيجا هتاي ولو كره المشركون ويوكينيا نكو هاركي كمالون هلا كفانو نكونيا يا يمو بينو كونغا تونغني قراتو جمان بوغابينغا اللي يهودي امودي نوما ادو نصارى مباتانوما يهوغابو ييغني سرون نابورينغا تي حرامينغا iwo serun kabana bakaronu alla dinandi adi yemmu benu kan iga kangen saunu iga qalis kullen saunu inta nafaqana allah taala killenni yani inta haqqen bugundini jakka adu surontaku allah faare ku kamanun khibari ti yangan qate ya alim ken torandenni yawma kan kota yangan qataye ti kota yani ina tawni qal sikedo kan ke saunten kamma jahannaba imbenni ina jakka kinimbali haqqe kinimbali ina biyadindi aywa itatu jibahu itangellaqunga ti aywa kan ke tayendo qal sukulle ke tayenga ini tatun qahana biyadi ti atayenga ini qoron qa biyadi ti atayenga ke kota ti simme ke de
inati dangani kem pakatinga ke biyadinde ado ke biyadindi ho keni honye agara kebe saw ayi meda na sawindura hakem buari de angan hakem be buari ande kenya sawandura angana himbe togono na Allah hakinga na kum pakinga ken tuka kota ken sire hede inati kharahon demu kontom aganya ken sawnu kebira angara himbe saw andura wa kebira nganna ke hamdi akinya hayke ambara Allah hakebe kinni ambara ko mum pakebe kinni kebira ngakinya hayke ki aya walladhina nanya mubtadaunga digang kurumba jopante Allah subhanahu wa ta'ala ni kamana nasaran qisanku ada yahudiya igati igganyangen wugge muslima gondi kahir kulunyen ara ken goda na ken walangala ora ken fam aywa kebira ken sehenyeme hono gada famu aywa nandi aya kewodo nasaran do yahudiya nyi iyani yemunga iwo kangen sawnu iwo annagamu ne qalsa kullen sawnu indangen alla kilendi kebira ngati gongonde kewodo kunye kemme kutande a joppe gilli sahaban kiyendi ibn abbas kenti islami jakka kinin balinu ado haqqe wajibin to iganta kini taworo kunyi abu zarrati ayanka odi swadi oku islaminu benu ganta Allah haqqin kini o anda jakka bundini aro nasaranu benu kahana iganta bundini ta yangodi swadi ke ya sabuni abu zarri ado muawiya da me soke sun sahaba ya muawiya abu sufyan be go konni are men muawiya ara islama on kanan ka usina gabe ata o dinrange mutenyi dimashqiya ado abu zarri ila me kitake ayadi muawiyati ayan wudo kitabiyya nuni abu zarrati anado suwai wa ke so yamalu muawiya da batarin saha baska kenyani islamin kanan ginga shami katta sayyidina usmaniya ni islamin su kamanten yon kulanga nga governorin wani muawiya awa no kubega ni shamiya ken governorin ni muawiya ken kotanga ala batarin saha katta islamin kanan ginga na abu zar kitira koy yani antak bani ke kuta ikaya no salama on tora ke bida ke ganda aya be ko mo be ke bida kinga ni kinga mata gole wo hi ke nyami gilli kem pakati bo kura woti ni ngeme ni sahaba ni men islami ni ngana hibe ko mo be kinga ni bo kem pakati ngadangi anga walli daiman karamogono iwodo hankamambate kanuye sabuda walma kanuye sabuda himbe ganta do kinga anta gabade ngo kannanga na buga kallenga mari hikoyinga ngo tamayna dinna to ga kallenga mana hosurinda wo hikyo kemugoni islam dongo ngotawunu lalimunun to ngotawunu ayo nga tonge be garawa bakka kanangelu ngu anda gabade anta gaba tara khundi ameni ngo to nyangana meni angara ko yuam bakka tongelle magondi hangama ngo hiko enanga wa min huna gilli kyani lalimi khoro ikanu kun tongindambe royenga iridu tanga kun tongindambe royenga angarari awa oso finnandi de kan ken ko irana kan yar kita ko ni gilli sahaban ke sauda yimbe kalle sauda usman da haren ki anda gamni kata abu zarriya nanti ke bilenga sham tokono li madina parce que madine gilli alla faringa buguno doron amalu ngo sahaba kasko hoda igandari bani antagemi ko
wuye nyani tan sonke nyani tan mi ga wato madina ni hoy adaron tawu antani e subuti dinage alla farna duwnya shamida aranya yamanda e sunyira kunyadi najidi ama duwnya har kota wani ke sawura aken qata warange mushamiya Osman ti Ali wanda wara goti ni mange sori ngani yumanki nga anganta wureka li Madina li ni mewrede agari Madina jamangara giriwu nya kama an goti ni wuce ma war hina ida ko Osman da ati adanga ni ati Abu Zarri aganda lungwanda kebe nga ngolla tono debeke honne an gotin tono ya kade kebe nga Madina tatende be nyugo ribzatu adiga tagono ati wallahi ngenta kanan ka ko mundun ko nge Abu Zarri haranga nda komenyin kanan kenga hatambinne wallahi ngadiga memmu ko ngaya mariyen hutun nginda kanan ka umun ina kare ga wade okra so tammi be jate dunam ballan ndi Allah faran sahaban ndi attaqina now Allah diga mun tammi so gende Allah sehidna da ati duna golli sereda serebe ga golli ngeda serenya golli nyaga nga himbe agati iwa munda annan golli da kenya golli nyaga nga donc Abu Zarr no baraduna e pelep nga duna guji kam parce que ti Allah ga nan kanu awte malika nan kanu malika nga gangunu Allah hulani munda khara kanu kamun ponso an kanu kem pakate nga ngunya ponso an kanu donc Allah ko muslimu kem ko yadi Abu Zarr baraduna e nam baradon kandai no ko jamanya nguji ndabate li Madina agari Madina jama be ga Abu Zarr bate kem men daro Usmani me bate kem be ga ne khalifa nga te Allah faril lafuzinga ayani islam pankanga lenge amen dara bate untaban angaram pinge mundi Allah ibane kebira ngani duna ka agugina nga birragim duna tigentadi Abu Zarr duna mballanu ngana koni sahabandi atake kundi akhbarin ka bakonteni mo sir ya sawuni ngati hijjaji dangane ango kunda surun qarandahu amma diga mu hilli kidate ati ta abazaru kanya koy Abu Zarr ata'ammaru lakum ngena ko amru bun Abdul Aziz yani kabara dunai ana baradunai ngi kana usurno Abu Zarr baradunai amru bun Abdul Aziz kiye jamani umpo gabe barandanya odunai kebira nga yumma ke ngosurno mengeti duna angu di duna akhaynge maga bati nga ga toko da ngani ngale mbozinga wa na nyongola ya kutunde sedu ga ni impai nga nyongola kutunu yari umma ho ko ni kanan gonda de oganda suro Allah TV suro ndi ogu imesre yego di kunna suro kan suro namo laburun kanan genya na laburun nyi jarin ton kanan genya na jarin nyi nanun kanan genni nanyi khalas keda sirunga nya keda nandi sirin to ombana ndiya har sirin saura ada marami jukuntiya aywa kebirenga ikana ngen kana kunu ngede wo talin katun dunan balle ne ta Abu Zarr azhad min Abi Zarr awo gilli awa oti akisan gabeni kuma mun dana hoyndi parce que watin dano ti kotay Muawiya rawu gure baga est ce que ay diga mu be konni ay mera wa nyana wa rawu gure baga
بعث إليه ب1000 دينار ففرقها من يومه معاوية وجنة من قلة وركتي ناوري بغنا هاي بس سرقة وقت انتدنا أما كده أنا كده يعني سامنا سنقول دي مسكين دي جوكون داي مسكين جوكون داي ده على وجنة من قلة كده أقوى كيما كان نطوا ما رستعني ثم بعث إليه الذي أتاه بها فقال إن معاوية إنما بعثني إليه إلى غيرك فأخبرته أتي معاوية يعني قيكتانا أمين قيكتان باني دي أراغا وري بغا تونغ أين قندان وري بغني فهات الذهب ها إنما بعثني إلى غيرك فأخبرته فهات الذهب فقال وجهك إنها قريش لكن إذا جاء مالي سبنا كبير ما يفهم ففرقها من يومه ثم بعث إليه الذي أتاه بها أقول فقال إن معاوية إنما بعثني إلى غيرك فأقطعته هات الذهب الذي أتينا أبي هارين سايكة معاوية تادعني تدقى كادا ti an samwa ti maida kinga ta na gurin kinanga an wura kini kamanenga ata da guri wani dinga wanda su takan diga kara ti maida kinga tana kini a diga kara ti maida kinga de tana kini ati diga kara nda su takan guri wani dimma ara wure baga Nime? No. Amana kenya serigawe ha. Allah Akbar. Atu ila ki wure bwana haya an kana wure bwana haike awure bwana hay ayo honda tuni gunu awure bwana hay ange ma aw mo yori awure bwana hay kira ki wure bwana kana wure bwana hay بسم الله الله سبحانه وتعالى أهيغلا مغوبي كونكي جاكا كنمبالي حق كنمبالي أيغا غتا مغوبي هاي الله دون كونون دي كورون نينيو كيدي أتي سربي غانتا جاكا كني أغانتا كومون باكا كني تي يانغا غاتيغا كانين لاغرا ina anna bure ke tawndi ko yimbe jahanna wa yimbe ndi na ngena tangal la kembiyadi atta tembiyadi a korombiyadi mon sabra tangal la kempolo hongume angana mo ko nyada miskine ngani mo kada ani ya kempolo atir ngina ngure ana to kempati biyadi ne ngono de ya Allah ke korni biyadi na to diga minga ay tatengo ina kenni tatengo biyali ke muso adiga ndenge na njabi ni antan jabi na to adiga ndenge na njabi o kuyi mesi sama mo wonta hi contact ne sisa kayni ako nan diga ko do mo biyat ni ken sauda o yaren tirni ni kembala wi tatengo ni بل أدي عندنا نجابين لا هكذا يفعل عندنا كم قولي أدينا وجها لوجه أدينا ينقلا
anga mo be atunda gare akoti musalahi akoti yaga wasai akoti soye nda ken konto agari angani ko menye mine angana konto ken gachai lantanya na ubi antimma ubi inde ondenni sisa amani me yaga tire ni mania nan taten ko yai kenni mania nan diga na to sikki na jabun kini andigante anda logo de Allah faran kati miskinun ko tan worni de kiri tambo to mo ngoni ati jakka adu haqqe wajibin do anna wara gollinga anda gollen muson kinne anna wara gollinga anda gollen muson kinne andan kiri na antirndi kenga anna nyaga antirndi annan taten koy anna diga na to sikki komen ga ho nyana comme kutul lo ndakwa asutu ko mo Allah ma asu awra Allah da akwa ya dangi ndondi na miskinen sagandi ti digan sirenga de tan hannan qora abrajen nan qora dinan tan na ku na toro ube na ku na wartiya digan siren musa na gembaka serwo serudi kungana digan siren kanda ango kallata dan to anda mune ibra sirina ka to digan siren siriga ndi kungu kanda ma hakke wa ngarantir ndai digan siren kada anta harba ne bono dinanga be so korni be so kitene hoy wonu Allah ntada yomo be suya awam ma kan Allah ntanya him di basiya di basi nga manna himbono dini anyamo manna soro dini anyamo ura sereni akara togete bismillah inna iddata ash-shuhur na do qasonu nyirega yenga Allah ta'ala ndini tamudo hillo aqasu fi kitab ya Allah kitab tangantinni lawhillahil mahfuz gilli kotambe Allah ga tagandi kamununga ado munyenga nagato ku qasodi kullu hurmantinni dina qaso kutunga dhalika kin muharram zulqa'da zulhijja ado rajaba kusiko tokini me rajaba baane o tokini himbane dura ku qaso nadi kun qaso la hurmanto gilli himbada kullu hurmantago الدين كنيان الدين أنا كن تلمون تنغني ولا تظلموا كبرنا جاسيني كما دو تونيا قصو هرمان تو كوني قصو سودي جانكو قصو هرمان توندي تكوتا إنغا كبرنا كيان الله سبحانه وتعالى أو قلي أدي من دينغا كومندا كو قصو أريد دارون تاغون كني بيسو كهمان دينغا ko kasu be to nga ko ina ogot ni kebera hatam binin kaso ina kenya di o ko akeli ke modi sisa waslamin na ijjatem bu ni tikenye ibatiyendi ko isume ko hiju ado ihinsu nyaran ko ngane saka asaka kenya di yaran kini ngane nyana asaka kenya di ngura tere qasonda ki haqi asaka kenyeri yagare lada awordinga qasonda ki haqi islaminun goni hinsu tere ne kiya kama o kyan qabanaya ke qaso ke sine ngo gemme kamu sikki ado tankaragi ado bito karagi sine mo bane ngono onati kenda o ko akili yereti yawa tuwa qaso nga to nyime mini kien kaso bo bane ke to nyime mini kaso yani sine be go tuni de kaso ngi kaso ngaray o sine mo bane ngono ken kien kaso nga o ko akiliti to on kaso nkanna kaso wa akiliti qubutin kaso bo aken ga wo jatena kamo aken mo jatene kien munu mo go sine ndi
kiyengo turu timmantenya na mo be sinendi bo kengo gemme kamu siki aro tandume ado bito karagi aro kota bane tagandi nagatandi kenga ko ini impungu bane ke ya ti bito tammi ado siko ado kota bane tagani nagatandi nga ingaba o kallike tikenga bo kenya sabuni anna gamunde ara wanda na ko kenyo awa anna gamunde hatan bin kasoke an nagasinta dina ke amma bito tammi do bane walma bito tammi walma bito tammi do bane aha kebren anna gamundi aywa arabun qasunun nagasiye bito karagi wa bito karagi bane ken ko hana dugundenga bo ken sine ngandanya anna gamundi awa sine bayinte ga ken worne sine timande awnyana bito karagi awnyana bito tumiya andanya sine nagasintenga sine qosontenga wa ke sine ndambe ga sino nagate o sino nagati sine qosonte bane worni kebire nga ken nagasiye samuda anga walli aywa kebe gani awa tambin qaso ke sine nga aywa ken tatoko mo bane di misalde sun qaso bire nyugonu nga aw ngena mullendi aw ngena qagondi aw ngena kunendi hiju wakati bire nyugonu nga aw gemme qagonga aw ngena mullenga aw ngena kunenga wa hakaya wa nka anga nyin ngoni himbe gani qas kien qaso nga ken ngana wori be to ngaso wakati bende wakati be dron killi ni kenyade on ati out aworni wakati be qagonde sinesu aw ni gem pakatiya kunen qason worni kunen yar sinesu mullen qason worni mullen yar sinesu anta yilen parce que ken tagande ngo kien turunya kama bani ke tagande ngo qason turunga kama kebida hinu ngorno ken nogondi kenyima baki batendi kemo yadi ngama kebe wani qason qallenga hingani owodi hata min qaso bo islama ngon gollengo kenya kama ari qaso horman dubi na ko ne sisa ikoni manidi akoni ken qaso yadi islama ngon gollengo himbe kama esreni akran to qadi lengi hoti inde hede sene nyugo na worne senu kumbali o ganda mu ke qaso no hisu kiten sa gondi gedi ku qaso horman dubi allah ya konoda worni mu ngayde o akarna me kunde kan qaso yimi azim aga naya nandi hijun kitongo sakka kade araw nyana sun qaso kitongo sakka kade araw nyana waslama wallahu nyana hiju hallewa sumi hallewa qaso horman do ngala nem ballewa ila huju wa jongini kuya ana kombi keta ke moko katuye dinan ta sorna halle anga walli sire gilallo ko tahana to on karangendi an sine hana an sine hilandi sine ngani fatamba ci hakabe anga karna na qasnu gu to on kara anime an ken islami nyi anga na tirndi islami nyi lengi awu ngo tampille sine matanjige sine anga na tirndi hatambin qason to nga suningan kannendi wala bambanga nantatu anda kati tuni wo sakame kama mo be antatu amuna sima ken hineye kuan karawni ni kallenga gilantu kunani ange be kallega ni ange ko corona mbali aw antatu anga katatu no Allah ndamira batindo anka dinan gonda man go jongine hisre nyani lengi hede akumbani kumbani halle arna hoburu khore yan sara ison ngunan qaso ngo gollini tiki aro ngo basini tiki kino ganda ko ni kono ngosrenga kem palle gollin do batel lo ngana tasu amma sura su halle asutu anto on golnya hoyi andi nan bi ganda jongine na ho togono andi nan bi ngo jongine kenga anyi mina hay kini nagasi qore in nagasi qore
manni gari khiti khaso horomanto illa horomantingini illa horomagun sauda sere ma ken sere yadi ono adamare mun killuntari adu wakati be kurenga nyaade ogo kenneme o me de bun karana o me kalli har kem pakati ay indakini ona me to kono ona sinem pada mare ma on killentara bonnya doru yani biodo kunaga duange wodo kunaga ngun jagunyana awa ngun ko bonde nyana annan sinem pinun sunya kudi kusiko tokini me ke bane odo ani ke mogodi ke mogo kana ku qasubi hayde angana golli sire nyeydi abara yo dubulene ku qasu an sumu adi an sadaqande adi an salle adi angara honya osire abara yo dubulene ke mogo bane kana ku qasudi angana golli bure nya kana aw dubulene de ko sire ni ko lo nyawme inati wakati su ko sire mbaraje ngabeni kem pakatin kana ho bure ngahara junubu ngabeni de wa songa sondi ko sire mbaraje ngabeni surtout ke tamul lagare ho bure ngahana junubu ngabeni songa sondi de surtout ke tamul lagare alla gara ho taga hillu gani inta bana ku qasu nagati kuri duran kalle sun qaso ari duran kalle kebrenga yeso alla gati kama du toro ku qasudu de timaniya kutay se kutay en du toro inga bismillah وقاتلوا المشركين ara illa kapanu ngaja qasun suka mandenni way mogombe igawa ganyana qasun sudi wadi qasul lahromanti inda to no qari to no igama to no kama sirini hayti qasun daron daudi ay kama ke dabari bismillah ana tu tigi nandi allah taala akapa allah kananu ni tidurande mandenga إنما النسي أنما دعوندنا أيوة أن قصو هرمان تندا تكين بيجيد مغني واي كاهرا غندي يوم وسانغوني تيجي غوليا كونغا كافراو إنا قصو هرمان تندغني سين نيويا إنا حراموندي سين نيويا كوسابورا يكون نمغا جموتا كون جاتنا الله غركم براموندي يتوكو كينغا نهو دغاندي الله غركم براموندي زين سوء الشيطان يعني دي أسرم مغان دي إيران كقولي بوريا إذا غاني راسم ما هو سرني الله تعالى أن تكون نكندنا دين أمبكانو أريك نيم موي غودي إبليس هلا وراسرون يا كان جانكوتا أن خاصون نغاتي وراسين الله ساورا زراني هراك ما يكون خاصو قول لك اللي غير كم مغودي serungane gajangenga kaso horoman denga nakinye aywa isuwoti ni ona ke kaso gaja yo kaso nyoko ona ke ngara bateni parce que beso maga onda sigi sisango perdi ni onda kontinen ngew kata ke adda manni tan ona kaso nagati wara harak ma ko kaso allah kan bana na hakken gine iblis ara kenyi magala ya gala hosre ay kembe de allah kan bangade ay agara himbe ko anwanya na kinyi jankon na honyata jango akalle kenya ay allah ti jango ide agara himbe ko an kenyi mi anyana idan ge mo sabura abubakar ga hiji sinebe hijiran sine kabundi hindi ga mo nyi medi abubakar hiji zulqaada yadi nagan kaso hinya ay ga sigina surondiani awaga allah farenga hiji
kempi junge mu bananga na sabunga yo qasunga la qasum batenna qasunga qasum batendi wona yiri hiju alla garo kete wa nyana indare hiji wo ko nange men nyana inde sankani waga ke qaso hiju nyana jankota amma nyata hilo sini abubakar hiji sine di serunga hijran sine kabundi agemu naga qaso ngarani gemenya kendi timpiji kenga kankaringa katike ni hinu saga ni mo wonde hijo qason tuindemo yura alla faren pijunya kenga na wutu kenga ma kay sine su islamu pijunga na ken piju hen qaso yari onge ma di ken takabuga di parce que hon suri wakati nyani kinya sabuni kollendinga sisan nangirna salihanu lagasar no turon salli jankotan alla ken tari anwa nyane I wakati ni mpatenga santeni lengi salhala nga ina raka ntami ay ara nagato biyo ko anna yana kenya ndia undeni na lengi kala ngara ka bane ay ango hillon kitendi mango nagato kitendi si sa sumenta digisere na waga songa son sumu tawani na lahiya ay anna dukwa awati na wakati a ngeri makka sisa alkaba hay arafa wono mina wono ndimbi nyana tabane diganan sagai gandadi ay anna wakati nya duk an ko bati sudi wakati nya bati sudi anda bati be nya I wakati kane na hantai Allah da ke bondi ayanga ko di kahirun mayra ngambe ngo qirni bati yo bati Allah gara wakati be kini kiyane a wakati nya anda ke bakati adu kutai بسم الله يا يمو بينو كونغا توندي ما لكم نعم الله فارم بيجينغ من هيجو قصونا هيجو وقتنا هيجو كوتنا أسي عرفة بانان كبو ara khutban qara banan tamu mina ati khutbandi ati aga watu o hay wakati be de sisa wakati nyille na nya koy ko tabi alla garataga sine ne qasta mi do hillo yayi na to wadi kullahu ramantinni sikongo tokini me e nagan qas ado bana ado qasanne nagatandi kenni rajabai awa kengo jimadi do shabana naga banya kande na walangala sikongo tokini me rajaba igo tobe kapai tawrangano rajaba mudar kenni kankasoi awo rajaba ado shabana naga ari tirni wona kan kasodi mais kini Allah sallallahu alaihi wasallam kini aqramu ni mo ngoy aw sahabanu qaramu ni birenyu ngati tirni al istiqrar diga me be ko sisa da sabati ni nyonkindi inde gara famu mi gama fam watu ni kena se mo kene kan kasoi iti alladhi farinyanatu Allah farin kuru timma oda simma a worni tota na sakai ati yalli onta bananya di oti yaho ona kenyadi ati yalli ona kande bedi oti Allah di faringana to akuru oda simma a worni tota na sagu de beke ati yalli onta de be qasinnya di oti yaho parce que makka to nyani makka munyen to al balda de be qasinne bas ayan qasa de ben suyi ati da lengin kan kotai wodi Allah ni faringana to akuru oda simma worni to tana saw lengi himira kan tabana ati yalli onda borandi kota nyei oti nam Allah faringani ati basindadi ataga horu
adu aga naburu asuka humantem paramuntem wa kama na koy lengi la hormandenga o mogobe aga debe kedi lenki aga khasugar lenki basan nagi hamdi arabunu ni memaga lengi ni kota la hormantenye debe keni debe la hormantenye khasuke ne khasul la hormantenye banga nda hokko serungan tatu anna kenje hoy go himbetu aga maga lenki anda mpawa kalana wo gemme yire kuray kadi gan tarbani debeke anda mpawa kalana wo gemme debeke gan tarbani ke qasodi hara ganta makka anda mpawa kalana wo gemme qasuke dan daw sawra anda kine kenga waga maga mobede kebire aga yime durun na buru agaro menaka aga yime durun yonkinu agaro menaka ke qasoni o ke qaso heo ago debekeo aganda debekeo lengi no lengi heo kebirenga kem para mo bani an ko kama ki me na wure qari kama ki me nyungi qadi adi ati kenga na dangi aywa aga ganda kata kenyana wajibi ara kama me gemalle ma gonde aw besu turni ni gollenga ngoy me ko nawara ndiga halle kama sage samunta gonde de aga na me kanen kutu kama kenya de aju tongunya ni diga me nga kon himbe jondi nga munda anna kinyandi siri aga ma kon himbe jondi ade awnyana diga me ngo kinyene hoyi ama kona jondi de ken wonyana diga me ke yokenga dinanta aga koni himbe jondi diga men nyokenni koy akrenta bakadi awanyana diga me ke koni ho jondi anga koni hora kenwo diga me ke sawnu dinanta kenga awa tangana dinanta akrenta to kadi akona ge mejo dango mungu akenta diga me ke aya mariyen sogini akona ge mejo nanga sogini kine kharak nyandi meya kibirangati yallinda harena on kendi wa nda harina on kendi wa tahillu ke khutba gabeni akutemuno haygara ayyon kolanu nyawtu himbe anganda kunya bane ya koten so ken gondi ara mani qoto o me naga ona kasku to gom gondi ona dingira ke dor ndagin to gom gondi diben dor ndagin to gom gondi ko ta ke dor ndagin to gom gondi kengana dangi islamin poren islamin kamma haramin islamin na buren islamin kamma haramin kinga dangi ndiga halle amma sage kahiriya de ago me kanen kutunde debla islamin na nyaade me islamin kamma na kanen kutu awanya na kahiringa de Allah sallallahu alaihi wasallam agara ho ko nantin ngokan na ke impalle kan ta honyande wa sonyana angana diga mutuna ko agoti ngokan nim palle ke maganya asonyana kibrenga Allah faringa tiyo kana himbe maganya aganta sirnya impalle anga ngoni maganya de islamini men islamin kari islamin ne men islamin na buren bonondi na dibin kara Allah farinda ko ati kama adabarin palle de ona sagado digamge juku gabe ya wadi hi suro di mo gabe ya wadi nan sehe jamanda amo siren gabe ngadi aw gilli sahaban juku wa kata Allah sallallahu alaihi wasallam andi tirni himbe hari ganda yatu iwotini Allah di farenganatu na to agun sagandi kata Allah di farenga faren hadaranga ken adabu kunyanatu yo ya gadi Allah di farenganatu
Allah farenda katiba gara kendo kama inge ko angara Allah ko bane ke mo wasini ninge ko nan ka hay ken hilla ka penye ara ken goni ari sabatinda kama Allah farin jondi ke me nganda ko dron sabadon kya ko ni har tabanin tadi Allah farin gati ma ko ana farin ko kapalai ken ni sunna ni Allah farin don dawnya ni ken anga di fare bane amma bu kuma na wonni ha anga di fare bane bu kuma na wonni Allah wa rasuluhu alam alladhi farin yanati بسم الله يا أيها الله فارندا سرونكري ونديغا تبوك على ني قوتا غادي توي غادي اما نيو سرونكم بايلي اديا يمو بينو كونغا توني ما لكم من أنكم دعاني إن دتيا دعاني أنكم نبغون الله كلني أنكم قطنا إلى الأرض كتامونينا أنكم نكينينا أراديتم كن أنكم دعوا بالحياة تنغرين تاعونا كن دبينغني من الآخرة لا غير تقول هذه نيما فما متاع الحياة ngarin taun daga men manya kende pegani la garabbangi إلا قليل na otuna ne suka na goren to anga na kame sine kita maga watu maga konto am Allah hin sunya maga kirsawun sabura Allah mun yana harban am pon suwa maga konto maga watu anga na kame sine kita Allah mun yana kebrenga la garani badan Allah faringa karakenya kundu ay kama ho nyana kento kama ho hasuke bismillah إلا تنفروا billah ma bu kapa faringa de يعذبكم Allah wa yangan katanya kin torantenni ويستبدل قوما ana serunya naga haragu kungana ga tanai ولا تضروا ankum palakiye kenta Allah toron harbaniya aga nabara Allah farin de mananda Allah toron harbaniya ana ga haragu bakanu himbinu ga de mana ay mewa de mana wallahu ta'ala la niyana nyani kon su kamon demma aw ke modi ara kiya kida e arani kota ngadi wakati ntayini mogobru aywa hagaru ñime xataxu parce que arabu nun xallem bange ke ñime honu noxo noxo ke ganda ñime kundu bane a ñime wo taxunu keta jihadin billa ke ware laxahiya o sallini o sumun o laxahiya jaja ke hira kenda walle o muna hagaru ndigame ni kinga daday muna hagaru ndam no qosuña digame o mati dina mbiya hankamundina yo kenta sur geta grisaw ari me o mekta Allah faringa bo taifa o ngara ko ne mobe harinya ki Allah faringa ti hirqal aywa kingani aywa rumi aywa e kanan kinga tari jaman ka huma mi ado shamin ko ti iknye ti kuren kanen kinye balqa ay me bati Allah farinda ke amugo hirqal rumin pankan sokali hirqal ona qrita hana reklian hirqal ya Allah fare ya gunyana ma ya ne son donu ma wi sankin indar himbe kada arake amu Allah fare ande bakara kurenga angaba anta wali mai ana tigirin tan gonya maganta tabo ku gajange ken koni ada wari mai di ara sukoni oda dorwa man sawura gara koni ken mo di digaran latu parce que nawtu nondo shami mi me yonkola awa e wana gamundi
bito tammi ay yankara kenya no bito tamiro nagato yankara won ke sabuda ara jamanya mari qaraga mo gon surondi ara haren ki makkan ko nga arabun qablanu na haren ka suka mantenga wasa islama wonyani o swandi kan keni alla faren nyime ga bugun ndiga kure kina alla garuni ke kure asman ibn farajallahu anhu arun naburi qore de aw gillayi ara wujunu tammi sere ara kumpalla halande ni maniya na wujunu tammi dinare na ken na fagadi ara annagamu ni kamu kabbi nyogome ara ken kini ara kamesi ara ken kini ado himbe go jongini min aqtabiha wa ahlasiha aqrige ahramu agra kamu kabbi nyogome me aqrige hinga ben aqaba kamesi garanda karabe aqrige himani gaben wujunu tammi dinari wujunu tammi seri ara kumpalla na hokkini yego himbi yigana kempalle ari abubakari ri na buren sure na bure be ga nyama ko tanga sunu dirham wujun nagatiya ara sukini umar ibn khattab radiyallahu anhu kendi na buren tagandelli awa abdurrahman ibn auf kendo kame aw qiyari abbasa aw ibn abu talib ken qado na bure gaberi talhatu qado na bure gaberi yagarun ka iduro mato igaro himbe ida wararini immaganyetu bugulinu qaranyunu taroran kan gimbanu do gengayinu ira aro ira men iritai Allah sallallahu alaihi wasallam ahay gari mogon surondi ado jama ngabode na wutu tanji ke wujunu ya katta ne gamuni tanyere wujunu o kendo menaga simba ani wujunu tamiya Allah farin digante Muhammad ibn Masalma madina genyu goyani ara deben qari hakenga awore wayan wodi Ali ibn Abi Talib ara madina qari hakenye ke taga munafiqin nyumanga ke Abdullah ibn Ubay amadiga adi kapalle munso munafiqin ni madiga aka arijuku buru kasiganya de abugu kapal jamanga yakinye saninga silwada ibira kebirenga aywa ni jonkoy hoy mpakati asage saniyatul wada madina kampalle nyugoyani wara kilindanu sage dingira awren kenyego tiranu ngande digana iwori wara kille iwo sagene indamu wa hulan nu worni yura sigino ni dugu kendi ira worno de nogoni kini madina golla litat aw de buñu gonu yite ñu gono anda keno ame wallano ha o sire aro tindiga ñu gono anda me keno awame walla dubasiya iga keno wat kebe Allah sallallahu ara drapo ndabari drapo lemundo drapo qoru ari siti bundangu etamunga ay me drapo qore ara kenkini sayyidina Abubakar radiyallahu anhu awa drapo tugunum po qore ara kenkini Zubair ibn Awam aw sran kon qalle ara kenkini Usayd ibn Hudayri khazraji qawa drapo ara kenkini Hubab ibn al-Munzar ara hay Madina sagan kompullaqe ara besu qallenkini hoy arabun qabla awa anda kamundi awo drapo qore aro drapo lemme kini drapo qore aro drapo lemme parce que kure drapo bindi anta sorrali Allah farenda nyino Allah faren mabu gajallema nyaga ngawi drapo nga kini hi qore ay ana kame nyonjaro nada o kame nyonjaro nada ho qore ngono kuma ni be sumba na kendi mi ho tuguna ni be su qari tagmunje a be su tagmunje
Allah farin mi qalli khore kin drapo binni asan dengari la ilaha illallah muhammadur rasulullah ko misanu ko be suri kuloru onu qalin ho kullenga onu ho dumbenga onu honne temanga wa hakaza kini liwaunga هي راياتنا دي باسيا إيري تابوكم إيراني جيغا بنتانو أو قلي الله فارم وإنسانونا ada kesunde bana kesu jitu na nekedi arira ken kosu tay na yilla jitu na nekedi ango hamana bane waralla ken guji magaw haka tanyere wujunu sere idi sinu idabanu inyugomu besu mini besu yangi anda njimpa jusuro igara wuce sunyano bito tamilo ho ma tampilo ho iwono nga jike makawa ni togono awa debe nyugo wono nga awa kun kanan kelli ailatu ti yohanna awa kelli agari aywa ayani ayla ikanan kenga bagalle kulle yoni Allah farema ayana ken samba Allah farenga aywa anna gamni aywa Allah faren kada iqu hankine igemu mani di igema di bo kuntanga jana o kuni krejenu ni o sagallen kinanga kenay Allah farenda munda magan tubi ama tubi ira daren saha nanti igemu kemo odi kebirenga ingolli tay ke dangi halle Allah farenda isabunu shawari yalli on dangi yere wa ma on sagea jamanga gemu himbedi iti Allah fare umma dangi on sage kebre Allah farendo islam non sage iri Madina igatindo Madina kem pagatingen sa digambali nu kunya sa iwa Allah faren gemme iwa gemme adi Allah farenti jamanda kama se sereda de kama itagulle mago mingana dunga kada Allah farenda nge digame sabuda serendi hawa digambalingo gemme anda mare me digambalingo gemme anta sehenada andan kuni anta narini amma masalada parce que digambalino ku nafiqni munafiqni fasiqin ta galle ma unta gemme na masala le ma anta gemme na salam anta gemme kini Allah sunna qasanya de gilli sabanu Allah farenga himbe ko bane kin nan tin diga debe li mpa warin kunyi min lemmen din kunyi min ga khindin kunyi ay Allah faren do ma seeda ba de masida imata ga urena masala عظيم الله فارين ميرتي مؤيزة قبي جيتونا أني الله كم قصو دا ورادي بتامبيل لكودا كي جماعة قوري وارا خنا ما كواغري كي جماعة قبي ندي كوجين قبي ندي ما كوا الله فارين قول لك الشريعة عند بارن تقول لي كين كريسيني أري أسلام أقول كوي أما دوني يجوم مندي سجله نكيا بوني سينسو إلى سانا ورا هلا نكون نقول لي تي أري إنتنا هو يقول سامبال الله فارنا بغل كل يقول الله فارنا كلا يرامي يقول كني syariah mu dabar ni Allah faran gulu ke zabura kahirin kanan ginga na himbe kin islamin kanan ginga ay miya honi on tatini akini nan to kanan ga wonde ke birenga awalle jamanen ke sunya lillah ay miya honi kim min gabenya Allah fare akinai ay mirawto awo diga na ay mi kada ay mi kan hokine nan de kahirin en hokine ay al mukafa sere swangara ho Allah farenda aw ho yanda himbe ko tan kallenga sere kinna sunanga ada ko khana
sere su angana honya da a honya na himben ko tan kallenga Allah fare ayira mu biru ga wari ke yira me takewade ke ko ke holo ima hintu mo sri na nyoga be ma hintu parce que kuni chrétien ni ku mo nambu saw mo ro ken mo sri nan tagi ki kam maslamin kanango ni kinyana mo sri hari ndan de billa qilliga gimmen tagaro menaga me kalina garo menaga indam man kanyam gudde ben tiyalli manan indati sire qore nyuga am fati wal ma nyagangu hankama yugo ma hankamal nyagare ngo yagini ma qore ngo yagini yo kado qore ngalla diga ti khara ke wara nyagandi yo kumani so wa ko bakana me gari ila kiwtu Allah faren sawen kama ara honna sirahun kama kunta me kille aw ngena sawe ga serebe go kinyana na ga to ke modi ken kama nan tarango re bate kinya sabu kay na kama gabe tubi ni bismillah illa tansuruhu lenki jaman gabo ta mani me wunu diga gajalanga ar sangu saka an angun ta mun Allah faren de ma mani sabuna adi qarato kono aga ma Allah faren de ma faqala nasrahu Allah adan kana nga ma Allah do ma de manande qasim mani akhrajahu birambe yemungra Allah faren bugundi diga kafira go makka qasim me gam pakati ngade ida toro na dego ma Allah gotina bugu qasim me kenga mani abu gamo ثانية اثنين دي هلهم في اللندن إهلي أكني باني قسم كنا أبو بكر رضي الله عنه أدو الله فاري كم ورين الله رادي ما كم ودي كوتا بس كاندينتيا لينكي تمن مو ويورا بتي أنا ما دا كنا ماني هذا ما دي ما لينكي daru Allah de mana to aw logen kampandi aw la hun takun kampandi Allah begra lengi koye ki Allah nda ya gundinde Allah farenga je qabu Allah da ana ayi meda ati ezi brensima huma suraku hilya iga giden kummendi jabal hawr adik berenyani Allah farengatini itralliman Abu Bakar birakiba Abu Bakar radhiyallahu anhu arakam mumpai ayagu kahirun tanga do botenga ati Allah fare bani ganda uriran pai sisa iwo walli Allah faren tada la tahzan magasuno Allah taala au kapoyati de mandenga Allah yang kandi imaga hawyenga Abu Bakar kama wal ma'alla faren kama asogeme Allah da farin yida ti kuri nyuguya an kuma kungareo ni to gidin kuma kedi aro ka jandingira nunga waja'ala kalmatal ladhi Allah raymun kalemanya wa kafirago kahirago awan kirinde ala kinya diga ngure rankinga Allah kelima kingana ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ke kelima ke yani uriran kinga de daiman wa abadan aw ke modi wallahu Allah taala ayani nindananga ayani gemu nindananga ke Allah be gara faren de ma na to sikandin tano ke bida ke Allah lengi anta kontona de ma aga lunga ada mo bi aw ken dabar aw gilla ka bakunga aro himbe ga do me kenyi me kanu
radiyallahu anhu abubakar anna dunga ma akinyana lamuru ido Allah faren nan diga be su diga mi gana tubi atin ngon wa munda Allah ga na dunga da kota be anin ka hantara le mawo Allah ga dunga da atilinga nan diga kada aranya ri mo sorondi gondi ibugu digaro ke gide sebe gana diga makka nga walli nan to andu magalla ndak nyene no de ay inding te win kalli kena ngarorang aro dibe nyime la to nyene wa gide ke me kamma kite nyene wa andane wode lengi deben ke kambal lengi nga wujiro halle sine ken ngurene ken ko tanda yi kata non ko ni diganyani wanga na ke men nan kata digana woga bi wahay nan konto de woga bi woke na galde yana tandu ya wanga ndak ke yime nan kata rono yime antani aw bagarro na momo hina ahlo tala farna si ho gani sikanno koy ala su dabari na darun kutu na rai kumu benu nga wono kinga mahimbe suro ari ira mun bogo na rai ira menga nyimena himbe to ay metawu ni tanji kollo kembote keso sawra ande nyana himbe ani gekta Abu radiyallahu anhu ira himbe yakum mendi awrus kibaka Abu Bakari sirunya do qati murni iyan diga na Makka kiyendi inda masala be bugundi masala nganda sanki wurondi worna ko Abu Bakar da aro Allah farna grim kumendi aya da banuna no iwo akomo le memma wa naganin ku sabura kengo tabate murun kana parce que wo tabaten tu bunin sere wo tabaten tu iwo kebaran ko nida iwi yigandi ni tono senda baki kama ke suni Abubakar ya goli radiyallahu anhu ko tay wucce ke no ni Allah faren ntango Abubakar to gen kama o kankane ya ganyi nyan tolli Allah faren kama na wundi Allah faren ngadi atiyali hoywa nan kini atiya parce que atango kumbe be da ngade jasama ke ngade ogila Allah faren mu ojizanga ari kitin katinde bane wala faren mu ndade holoro ni ramun bo wana ro kumenga ni tan sa ko kumella Allah faren pimanga di sabura Allah yimi hegara kella gabi aja Allah farede inda hari urena ba se wo walli Allah fande makan Allah kafu man nangilla halanga suro hilidi Allah ni sikandi ma baluka ya Abu Bakar fi ithnain Allah salisuhuma kada kun bakaran ta wanda sa suro hilibi Allah ni sikandi ko ngzana wa Abu Bakar radina ke dema ti nyonkinga ti naburega o di tabuk yere sora mo ko mona nafiqu nu nyagundi ni begu ari naburen su hoga mara sukin kedi ko ta hananye giden kumendi tabuk hay ko talagarunya yani Abu Bakar a jongi Allah gari daiman wata Allah fare himbe gani de nge kalinta ko to de himbe ni ngi tan tare bane bondi nga honna ngen kita bane Allah fare dinam bono yumato mo halaki kinye ni ne ho gane Allah fare ngata am pakaran ta on sa awni ay ngenda kan ni mera ko nge oyro ngenta tare bane bondi kinya sabu ni ngo kinya honda ngen kita sisa
dina kenyi mentenge kenga wa kenni yumata ulla warantenga oso halakinis serebe hamini ke nyi merahe jamanda dinanda kilo serenta bana ke to onta ko ni hono jodi abubakari ay di kemme sere burentano an kana ya abubakar radiyallahu anhu sahaba nu kuri jama sunna lalimun gemadi an gati serebe da nan di sahaba he antanya na kahiriya ma bane sahaba kamiru halle wuduni an ganati sahaba iti hulaniya antanya na kahiriya sahaba ngane onata an garanti an fasiki abubakar bane an gati sahaba he bane na kahiriya man sabura qur'ana ne sindi ashaba on kama iz yaqulu li sahibihi allati sahaba ni an gani sahaba he an gara ayan konko bana on kahiri kinwa bane da abu bakar ma hohoto allah faran kanu yendi allah kama daron tago suto kama abu bakar nambugu makka nan diga gide ke tanga leri bane trende and leri bane trende kini ngata latu de latu bismillah Ibrahim ati ago kemo godi islaminu kabugu khifafan agana ka Allah fare agana jihadinya khifaf aga wancan tambun denwa ma aga wancan denwa aga mbugu kappa farenga aga semben denwa ma aga lahun denwa kabugu kappa farenga aga hungumenwa ma aga korindenwa aga ne krisuiwa aga lewniwa anga mugomo yani aram kanni al khifaf wa saqal ko sire kamun suri wurada so khilai anga mugomo alla farenga di khato kharon diga de wajahidu agana jihadinya ta agana burunga ada agana yonkinunga Allah taala killenni agadange ke yang khairinta agadangani agandani ago khairin tentu kinni kaide fala tasaqalu kama qatar isaqaltum kama qatar parce que jarabi unga bini ke watin kane hilla kapenya ngino ke gabuno khalas yenni maniya nambuna ndiga jiharinya kapa Allah fare ke watin ga jarabi ni ke bugu anan diga jihadi o sutubi o sallini o sumun ngakeda ni khalas yemi ngamini muna hanya mana ba kameri nambu kapa Allah fare ke kite wono goy jihadi nganda kere kere su ke kite wono akay garna kamo mo dantan konnu nganda juntalli aga debenga kebire nga sida suko debendi limine bintadi comme bintadi yagare bintadi ni murugunde tadi ni hinginde tadi besu wajibi ni besuna herenya mobe digo bakara ken aruna gonna me mutu ina jingarindi na hordo jurangoro kem pagati herenyu wono keni deben sere gedi deben sere awtu ndo kembate kemi ngana bane sorobale bo debe dun ko tuini baka himinu gara kanne mo de kemmo ya adiga mungono atak manjengono nanti besu gana tina gajenga nya mara ay mesre kari ay indak niya atak manjengono kemo debendi gundoi adiga kanungono kenga na kanda anga wana himbe ko ankento
kenga ma waranga bane kebre ngani be su khallinga kem mo wane gani kanan kenga na serebe kere kere kulani angen nan kahiya yirigi ken kamanan ka aran kere kere o ken na debe be igama katida ken debe tatin dungon kana wajibi kana kam kere kere ma illi ka ko yani ana konnu goja anda bu ke mo ya jihadin ni wasai fardaye honu ga nadiga mu honu surun do kem pakatin ngasa anta kome kamma anta lemine kamma anta yagare kamma anta watunte kamma amma gama dunya nan diga antan kamma wal ma ampa gama dunya nan diga antan kamma wakla kinga ni aw kifaya gum pakenga wajib islamin tarin kama islamin kanan ke sine o sine ana kurun go wutinya ni ka huma me na munumuni bananya onda irano kwa ona digano ande awa tarin gidunya kinne na awana asabati en sabati ni mobe akono ngena sinu tabane bismillah لو كان adango mu kono mbara diga na tabuk muna hagenu ko ati alla farengare akhirika takebi aganyana أردا yo ki qore nyi قريبا ka haranta la to madina وسفرا aganyana trende ay قاصد trende be imme aw anda andongani لاتبعوك wallahi alla fare sunida dambate alla dungonu hede yo kenguno no kunta latu arabiya isunyira ولكن nka بعدة الشقة tere dingira nyallato عليهم awa munahagenu kumaga ke sawri to goyre وسيحلفون Allah hay mo konne nyana Allah faren sagante nyara aha ke asawuni mo konne ngani Allah farenti awa aganda diga kama ka sehedi batte kama ka tawdi batte Allah jalla farena ati wajibi iworni kuna ta Allah لو استطاعوا aganda diga woti wallahi o gannan katabaka kabagai oni baka kabagai يهلكون أنفسهم iwi me halakini ta kune garante anani me halakini kune garante tada'u diyara balaqi aw kankara yo kunana wallahi o makata bakade kem balle onyu bani onyu diga naw wallahu allah ta'ala ya'lam allah wa tu tigi nanti kunga garanton tigi awatu kin awtu ni kunay garante muna hakunta kun tin wani Allah fare ni ga dunge jaman yugoda aha digambala gondi ti meji ti haringa ayalli na Allah fare ni jaragi ka jaragi mo be gani an ha manan ga makime mu jaragi ndendi de bismillah afallahu alla yambe amma muhallamin لما ngamani sabu dangani anga dunge idangani hakaza e nya hamma hari himbe ga hina kemma kinda ya hayam bula ka wakati ke be agara golle be nya aga manya golle hawlan da yara ken kada an udal nanga keme mo jiragin dendi de kini jaragin na bu kananga kati kananga wal kenyo ko ni kunu nambugo daronda na kati darondi honga wal kenyo ko ni kunu afa allah an kalima azin talahum an udal nanga makeme mude allah ya hamma ha hunna mani yaga andungi da mani kembal haranga ndey ya hini anna jaragin bulanya hina kenna ngot na nyahi Allah farendo komenta bana Allah ma
bismillah hatta yatabayyana alladhina amma dungine mayyemun gambange andangani igara tugun gollu zurandi وتعلم الكاذبين birambe amma yahene manganda garanton tu wakati kebe kem pakati anyi dungine andungi damani anyi sikki hina himbe kallingani tungunga digambala ko surto ke anna kento ke luzurake di tungui ana munda nan to koyre bane muna ha hunyani kebrenga anna tikenna ango to koyre ala ngi konta tan anan to koyre ara tu indiki ke ngureni jamagabe wono andungi kunda nani luzuranti amma en gabana kenya Allah fare ke so diga men manandi in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu dinan bakana al khibari gandaranga ma kusan kitum billi hagare de ay awalan galayin tu hina atunda garen tu hina kananke aw besu kama surtu kananke honso konanda himbe nda kanda ma jurumu gendi de anni digume yo anni kunda gume yo kagume ngo kandi karamo ngo karlanga ho gari kanange hallanko himbe nda kanda am pallange kwarende ma juruma di hina de atunda garentu hina bismillah لا يستأذنك الذين يا رسول الله يمون تري دعاء مندام ما قد كمبلا عندي كونغا تونغني جاللا بارينا كونغا هذا كوتا لغرينغا كنت تنان دعاني أن الدنيا دتي ما جهادنيا تينا برونغا هذه من يمكنونغا الله تعالى توانيني تعالى كنانونغا إنما يستأذنك أنما يمون ينان دعاء مندونو دعامبلا عندي كونغا تونغني تعالى بارينا كونغا هذا كوتا لغرينغا isondomun sikante modinani atiku yemmu iwo diganan sagene wo gere gere ne isikka gedi kun kamanu nyani kuni kewdo allahi kuni ke kalle gedi hanga mundi nga anda mani mundu non kai kun kamanu nyanti anda allah fare odluzunu munda maga wa mundon to koyre o kundu allah fare woni yawasren bismillah الله العظيم أرني ونصابا نار جنة كني نقصني بيا نيا الله كم سري نيا فارن قنا نسري نيا خارل سريا نيا ميدا غال سري أخاون كرين كنوي أن كانوا مرجع أرنوري كسيني أرنوري تانغا أرنوري يدا تو أمندانو أنا خسر كنيا سماجي كنوريا نقول ساكنيا نقصني نوتانغا أرنواسا فارسين نبرنا شان أرنو بتمورا na khari kunu na badin na nura na